بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان اجازه سلام و رحمت و برکت خدای تعالی سر و تبرک به حمد خدا جل کلیس اکران رایبر تیوی بون مهوان مالاوه سیدای من حضور و سیدام بخیراتن خير خدا و خدا جبر رزق ان شاء الله. تماشاوان اجازه و کرده مید بشه یکم دو کارن پرسی و سر تلفن برسن ان شاء الله بزندی برسوان پرسی بیدان سیدای بده و دو بشه دیم دجی سر رواس صابی و کارم نویسکی پرسی خویاس کن ان شاء الله وان پرسی وجب قاسی بقدری دما مهبه ام برسوان پرسی وجب بدن معلوم چنداکیه یعنی شش مهب ورده ولاتی ما بدپرمی بزلزله امتحان دبه وان راجی دیساجی ایروج زلزله کی چی و رو بری چی و حاسه هم روی بدرجه کی درجه کم زیده بدرجه نه دپرم چیدی بن زلزله چیدی بن معلوم ملت ترسجی و تشکی طبيعيه قالوا سيدة ذي وايد يعني إنسان جو خاطر توكله مثل خداي تعالى جو خاطر باوريا خو بينن وهنكي قلبي واجر حتى فيه تجي أنا براسي شايعي كي مازن شيء تبي مثلا تبي شيء سبي توقيم ياس كده ده ببران كي مازن شيء به هناك تبي عملي قزال شواكية وجيت كده تبي ولا سيدة بيتشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. معلوم القرآن الكريم دا خدا عز وجل بيج داره پلکی به امر خدا ناکبه عرده حتی هر yani çiçeki dara çiçek edin her çiçeki meleket bir seri muvazzafı. Ev deprema ku haft devleta tesir kiriyor. O 5,000 insan hatta ne mesafe emrine madve carida mümkün ki ya bir emri Xuda çive. Yani sabi demirin, pirek demirin, ihtiyar demirin, Müslüman demirin, kafir demirin, günahkar demirin. Ev ya yani üst taraf Xuda da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki alameti kıyameti nizbina kıyameti ki perbuna zelzela deprema. O hatta Xuda Kur'an-ı Kerim'de de ayet ki adı ve velev enne ehlel qura amenu vettaqav lefetahna aleyhim berekatun mine's semai vel ard velakin kezzebu feakhazna bima kanu yeksibun. Eğer ehli memleketa, ey şehra, ey günda imam Xuda binin o takvati bkin, ibadeti Xuda bkin, ita'a emri Xuda ve peygamber bkin emi deri bereketa ardu asman terbseron vekin. Bereketa asimanak baran dvara ya ardı isku her tiş be baran içir be za'du zakhire o meyve u daru beru hatta goşt tev be yani ave içir be. Xuda azze ve celle de eğer ki insan takvatiya mebkir iman mebine mi deri bereketa ardu asiman selam vekin. Velakin kezzebu tekziba nimeti metken nankuriyetken pır insan hene de isku ev tişnes Xudaya. Yani hem eğer zengin bir trilyona mali çevirir, esra xabtime alaqab Xuda tenha ve roje telefon gizme had go pireki gote alaqa vitsi Xuda ve kıyamet ve cennet ve cehennem tişkirsatına ameli kavitsit ke. Yani ki Xuda azze ve celle ana an bir bahar ana ku ve bahar da baran ne hatta havini vitsik keti arde ve ziraat ve servetane tabi boşuna hava. Yani demek ve kainat anız kavli ustad veriyor zaman ve derzi gibi, hostana ve harf gibi, katib ve günd gibi, muhtar ve ça ve kainat anı o musibeti anı ban işi ana be Xuda ve ija Xuda ve lakin kezzebu feakhadna bima kanu yeksibun. Tekziba nimeti metkin, nankuriyetkin, be emriya metkin, emjivan cezatkin bu kesbavan. Evet ceza ki ilahi. Bir ayet ki Xuda azze ve celle be Efe emine ehl-i Qura en ye'tiyen be'sina beyatan ve em naimun. Ma ehli memleketu şehre ve günda emin je azabı Xuda ku tebit xevda bin ve azabı mebseri vanda vere. Xuda jvarazi ve deprema ku evvel çi bu insan çaru mesela hafda da qalat tam vakta şirin buna xeveli. Ayeta duda be efe emine ehl-i Qura en ye'tiyen be'sina duhan ve em yel'abun. İnsan eminim ki evet duhan vakta orta roje insan bir ticarete xo bir la'bu leyst ki xo bir keyfa xo meşgulunu
o cezai me, azabı me bu vanda neye eminin. Efe eminu mekrallahi fe la eminu mekrallahi ilel kavmil khasirun. Ev azabı Xudaş, belayı Xudaş, musibeti Xuda eminin mesela. Kuş musibetu belayı Xuda emin bin illa kavmi kafiru khasiru. Yani emin, gene mer eminiyim be vakti mer bir emriya. Gene mer bitirse. Yani Xuda ve dünya icma. Sen de telefonu met xwaziyem xebban bugün. Daim kan devam kin. İstanbul kerem ki bxeyr hatin. Selamun aleyküm Muhammed. Aleyna aleyküm selam. Dua işte hocam ve cümle imanlara dua edin inşallah. Dejo razı be inşallah. Daha Suriye meheye Suriye kimi hoca merv bimre neyi tera merv devra salı dojum khunun gelo khirawi zafe yoksa merv Kur'an'ı khitm olarak khitm jara bkhune devrawi khirawi yoksa zafe Yani. Ya dünyacı halala merve zamanı vefat ker merve ahirete jgelo halala merve ahirete halala merveye veya kod yak Allah muhafaza yak cehenneme yak cennete de ve durumun ahirete çağda ve benim khayra ra. Kam mesela persija amanete Xudiye bin khayri xoşiydi. Bursa kerem ki bxeyr hatin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 2 tane sorun var hocam. Buyurun. Bazı hocalar diyor ki pantolonla namaz oluyor. Nasıl? Bazı hocalar diyor ki pantolonla namaz oluyor. Pantolonla namaz olmuyor, evet. Bayanlar için değil mi? Evet, evet, bayanlar için. Hani geçen gün bir özel kanalda söylüyorlar. Pantolon namaz olur. Evet. Bu ne kadar doğrudur? Sorulacak şeyde inşallah. Bir de söylüyorlar diyor bu deprem hani Amerika yapar mı? Bu şey inanmayız da gerçi her şey Allah'ın iradesi ama. Az önce bu meseleyi biz konuştuk. Gene sorayım. Tamam hocam. Allah'a emanet inşallah. Böyle şey mesela Amerika o da sordu gene Türkçe'de istersen devam edebilirsiniz. Amerika. Şimdi mesela Allahu Teala bu dünyayı cennet gibi bir şey insanlara yaratmış. Allahu Teala diyor ve sahara lekum ma fis semavati ma fil ard. Allahu Teala yerleri, gökleri, güneşi, ayı, bu bulutları, havayı hep sizin için Allah misahar etmiş. Kim bu nimetleri bize vermiş? Ve huvellezî halaka lekum ma fil ardi cemî'a. Allahu Teala diyor, Allahu Teala ile bir ilahdır ki yeryüzünde ne varsa sizin için yaratmış. Ama sizin yaratmış ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala diyor ben insanları, cinleri yaratmadım. İlla ki beni ilah olarak kabul etsinler, bana ibadet etsinler. İslam'ın 5 rukni var, şartı var. O imanın 6 tane rukni var. Şimdi insan bu erkanları, bu şartları yerine getirmese Allah'a isyankarlık ediyor. İsyankarlık edenler Allahu Teala da biraz önce bize ayeti okuduk. Allahu Teala diyor eğer insanlar bizimle iman etseler, o bize mesela itaat etseler, biz yerlerin ve göklerin bereket kapıları açarız. Onların nimetleri biz dükeriz yani. Ama insanlar yani tekzip ediyorlar, nimetlerimizi inkar ediyorlar, nankörlük ediyorlar. Biz de nankörlükleriyle, fiilleriyle onları cezalandırıyoruz. İşte bu cezalandırmadan birisi de bu depremdir. Yani deprem Allah-u Teala'nın emri olmadan, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor bir ağaçtan bir yaprak Allah'ın emri olmadan ağaçtan düşmüyor. Şimdi bu deprem 7 devleti tesir etmiş. Bak Maraş nerede? O mesela Malatya nerede? Mesela Hatay nerede? Malatya nerede? Oradan ta oraya kadar sanmış bu Allah-u Teala'nın emri olmadan. Allah'ın melekleri vardır. Yeri gelince, zamanı gelince hemen sarsıntı yapıyor. Bir ip gibidir onları için. Şey ediyorlar, tahrik ediyorlar. İnsanlar başına bu şey gelir. Hatta Peygamber Aleyhisselam bir hadiste diyor. Eğer insanlar Allah'ın azabına müstahak olsalar Allah-u Teala cezayı gönderir. Ama gönderirken tabii iyi insanlar da o cezada gidiyor. Yani bu deprem, böyle musibetler, bu felaketler kafirler için azaptır. Çünkü hem dünyaları gidiyor. Yani iyi adam da gidiyor, kötü adam da gidiyor. Hem kötü de gidiyor. Ama kötü insanlar, kafirler için azaptır. Çünkü hem dünyaları, hem canları, hem çocukları, hem ahireti gidiyor. Üstad Bediüzzaman Rahimallah diyor, yani musibet odur ki
ahirette mükafatı olmasın. Bu dünyada zaten dünya hep gidiyor. Ahirette de mükafat yoktur. Böyle. Cehennemdir. Ama ehli mesela günahkarlara için, isyankarlık edenler için de diyor o da ikazdır. Tevbe edin, dönün. Yani ölmese de bir kefaret de bir kefaret oluyor. Hatta Üstad Veli o zaman rahimahullah diyor her bir günahda küfre gidecek bir yol vardır. Bir insan bir günah üzerine devam ederse Allah muhafaza sonunda küfre gidebilir. Ama Müslümanlar için rahmettir. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor benim ümmetim şeyleri 12 kısımdır. Bir kısmı da evin altında. Yani mesela bu ev onun üzerine gelse, taş gelse hatta inşallah bu trafiklerle de giden Müslümanlar inşallah şehadet mükafatını alırlar. Böylesiydi. Sedef telefonu bana müsaade onu bugün. Diyarbakır kelamke o mıkhairatın. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam. Hocam soru kime hep üzmelen var ben. Bale. Hoş kamı derodiye de hamle bu. Çarda rüya rudi khari icad ve azgırın kefaret tabi başka hey tüneyi. Mesela hey ji çok hey. Kam seda pırsın inşallah. Tamam hocam. Ama hadi Xuday bin xeyri hoşiydi. Jemerdin kelamke o mıkhairatın. Selam hocam. Kelamke. Hoca roja ingi. Roja ingi. Du farklar selam dikkat ne habera. Du farklar selam dikin. اللي بياخذ بيها بتحريم ما على اكبر. Kam seda pırsın inşallah. Tamam hocam. Ama hadi Xuday bin xeyri hoşiydi. Seyda gom دورا صالح باشه مرا بخونه مليار یا مرا ختم بخونه ختم؟ ختم کی yani Ana zani Kur'an خوندن به پرا نای خوندن. بله. Yani ne peygamber خونdiye ne tavsiye ki ne ashabi peygamber ne van imam mezheba iki Kur'an'ı para ne خونdiye. بله. Ana yek demre tabi de hamalat çune yok vela ختم صلاه بدم امي بخوني جاري بازار تكن افقا مليون افقا milyar تسكي بصد اسلامي da tına Kur'an به پرا نای خوندن. Yani izberi yani hünka fetva da gote ne ola bir vere malam khoyne ya vere ber mezar khoyne hakiki vere vira o hakkı hatınavi bedeki. Lakin Kur'an-ı Kerim yani mesela İmam Şafii rahimehullah şud mezhebi İmam Şafii ve Kur'an ki khoyne khir jira ibadet şoy ibadet rahatça. Ama alimedini hatta alime mensubi mezhebi İmam Şafii bu khuzi İmam Hanifi İbn Teymiye de be namerf ç ibadeti bike merfkare kebke ortak ibadet merfkare. الصح جي أوايا يالنز مثلا يك قرآني بخوينا از بتون في امتدكم ورتاخي في خونا خوي مثلا جزكي بخوينا هرو بخوينا اصحابي بيغمبر هرو يك جزكي دزوي هبنك مثلا حفظي سيرو زاد خواستن قرآني ختمكم بيغمبر إذن هذا قولي بر عجلة بكن ويتشاخي ون حقي اوكاي تجوي بجيناين حفظ رجا برجيتر قرآني نقدين جات هابي مرف çıkarıyor. Khoyne cüzü gibi eğer cüzü gibi niv cüzü be jinki hene mesela zahmeti khoyne baş. Merf roje be Kur'an nemine lakin du Kur'an da ji ashabi vurdu mesela peygamberime de her halu karida zamanı da duayı khassa bu. Mesela seri sabah haft duayı peygamber Allahümme inni esbahtu işhüdüke ve işhüdü hamalet arşike ila ahir haftayı. O vakti evarca Allahümme inni emseytu işhüdüke haft duayı bu van duayı tikir. مرفان دعای پیغمبر وقتی به سفری بچه وقتی بچه رازا وقتی راد بو وقتی بچه چارشی پیغمبر مدوی کی بکه چارش لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت بيد الخير ولا كل شيء قدير بيجه وتعالى نظام تقص خير جرى حاصل كده يعني اصحابي پیغمبر يعني ده من ذكر ودعاء يعني قال ذكر غافلنا منه الى طبي قران جي ذكر لكن القران كلام خداه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الله تعالى diyor Kur'an ki mükerreme kitap ki mahfuz da Mevla bede ber kurşa ki hene mesela bede per yazık kelamı khada mer per khoyne lakin mer be per khoyne niş dey bavi khora akraba khora khira خير جوان راهي خير برباش حتى امام احمد يعني de peygamberime dedi ibadet sünnet de Kur'an khonne master خير yani ذهب تلفوني من أمام بقرن مش هذا سيدا بج أنقرة كلام كم خيراتن. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar buyurun. Benim birinci sorum şu.
Geçenlerde camide hoca vaiz yaptı. Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki namaz Fatiha'sız olmaz. Evet. Şimdi Hanefiler cemaatle namaz kıldığı zaman Fatiha okumuyor. Soralım Neye Seyda. dayanarak İmam-ı Hanefi cemaatle namaz kıldığını Fatiha'yı terk etmesini İzin vermiş. izin vermiş. Evet. Soralım Seyda inşallah. Bu birinci sorum. İkinci sorum da hocam Evet. bu promosyonla ilgili. Evet dinleyeyim. Şimdi ya benim şimdi ben sizin verdiği fetvayı da biliyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın verdiği fetvayı da biliyorum. Ben o fetvalara da uyuyorum ancak inanmıyorum. Doğru olduğuna inanmıyorum şunun için. Niçin? Çünkü benim maaşım ya helaldir ya promosyon da haramdır. Yani ikisi de aynıdır. Çünkü mesela devlet ne yapıyor? İşte meyhanelerden, faizhanelerden, işte içkili kumarhaneden aldığı parayla yani devletin kazandığı paranın vergisinin %50-60'ı haram para. O parayla benim maaşımı ödüyor. Bankaların da aynı şekilde paraların yarısı haramdır, yarısı işte ticaret yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama niye promosyon haram olsun diyorsun? Benim maaşım da haramdır. Bununla ilgili ne söylersiniz? Soralım Seyda Teşekkür inşallah. ederim, sağ olasın. Allah'a emanet. Eskişehir, Kerem Kavum Khairatın. Selamun Aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Seyda az Eskişehir'i aramıştık. Seyda beni derhaki tütünü da, derhaki cigari da beni soru sual kıran. Deli. Seyda na hem tütünü defroşun, toptan defroşun dükkanı tütüna. İşte mgala mala persiye, henek divijin mekruha halala, henek mala sual dikim divije harame. Akhirata tücü Seyda bepers işkala bura mara net cevabı ki beje. إذا شو هناك فتوى داوود شو ما برسي هذا ما هذا خديبه لما سيدا برسي إن شاء الله سيدا قو إنسان وقتي رحمت بك بيركاوي يعني جنبه مير بجناوي الجنة يكهر جنة يكهر جهنم شواد به الجمع بن الجمع بن أنا دفرة اختلاف علماء هي لكن الصح görüş eve ku birek Müslüman mer Müslüman be birek de biri nikah keda bemre birek aviye. Beni Hazreti Sevdete bireka peygamber biye. Yaşlı biyen ya ihtiyar peygamber jad be تخوصي استبرد مهر عديه بكسينا و يعني انت كيف ne de ya Resulallah çahakki milserte beşte nakhozum hatta tabi mesela ne bireke peygamber bu ne sevki ya bir zvi sevi teslimi Hazreti Ayşe rahibetkum lakin temberne dici bu ahiret edeceğiz bir tabi. Yani tabi zvi işte zani ki insan da bir nikaha keda bemre evet plakayı ve tabi ki Müslüman bin. İca hinki rivayete de ki sened ve mesela plaki gübde mirara bizevce. Skila evlera paşine. Yani ashabat bir nikah keda. Mümkün de plak keyf akıyor. evl kabul ki evle dica kabul ki. ولا حسب ما أخذت من Hadi indi hali akhat yapmışlar hinki de beyzin. Valla plak u mer şkon ki evad beyzin. Ki diyanet eda dindariye vek hevben evl hev nikah edin. دقيقة Evyacı düre hinki fikir gidiyor. Böyle. Sen dedi ki patronla namaz oluyor mu? Bayanlar evde namaz kılsa. Şimdi pantolle kadınlar için pantolle dar elbiselerle namaz kılmak mekruhdur. Eğer erkekler olmasa da erkekler olsa haramdır. Ama erkekler için hilaf-ı evladır. Erkekler dar pantollerle elbiselerle namaz kılsalar hilaf-ı evladır. Kadınlar için mekruhdur. Yoksa namaz kabul olmaz öyle bir şey yoktur. بله سیدا گو خامن گو بوکا من گو روژی خواری حمله بیه انا روژه قضا بکه قالوا لازم كفاده یا نه أنا روجيا حتى معزرتها قديا وروجيا قذاب كر وروجي كني سردا درباسنا بك درباسنا لازمه حتى درباس في روجي كي دني معزرتها دوام كمثلا حمله خداني شير ده صبيه يا نخش وديسا كفارت جبروي اي وقت كو سر صحته وقوته خبه ونجره روجي نجره وصلي هره صار سيد الراس اللي يقول امام الشافعي امام احمد بن حنبل fidye gibi de. Ama algori İmam Hanifi İmam Malik disa fidyetine. İca tabi devir da eğer mal hebe fidye bedin vakti bey üzrlidir. Vakti üzrli ve sıra nake fidye liye nake.
Böyle de hafta maşayime hazırın Seyda. Ankara'ya kerem kovum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam selamine hoş. Serçava hela ve sehla. Valla pırsekeme hoca. Bele. Kuvvega mro Kur'an bxuyne mro yeki bir şirike xwendina xwe ka xêra xwe tu seydare bêjî xêrayî çi heye yan çê dibe yan çêne be yan guneh heye. Kame Seyda pırsı inşallah. Başa Xwedê Ama hadi Xwedê bin xeyr hoş ede inşallah. Selamine hoş hoş. Ehlen ve sehlen. Urfa Rahayı kerem kovum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda Persek ma bu من Persya. Bele. Bele. زر كريم بالتقسيطة جائز نجائز ويا وعدا فرقي باب سر ويا ناب سر جائز acaba? Kame Seyda pırsı inşallah. O gida pırsı ve ne? نا صعب خدي Ama hadi Xwedê bin xeyr hoş ede inşallah. Seyda bir ruayine de ferz gelo hene yanına. Ana mesela roja Vaktin mecaini. zamanı Peygamber Mehdi Aleyhisselam yani roja inil meca inip tenebiyer meca cem'ip tenebiyer meca niro pisti cem'ip teneye. Hatta 300 sal pisti Peygamber Aleyhisselam meca niro kesi pisti cem'e nekiriye. Yani Xuda Azze ve Celle bizzat beyza nudiye li salati mi yevmil cem'ati fes'av ila zikrillah ve zerul bey'a. Vakta roja cem'e هاد قازيكين gibi ورن ذكري خدا يعني أذان هاد خلنا حي على الصلاة يعني ورن دميجي ورن عبادة خدا بكن لأن قال سبيريسي حرام ده هر الميزا خدا الميزا خو بكن أو جمعة كبدي شونا نيفرو حتى بيركر سر بيركر نواز بجمعة لكن هرن جامية بإمام را جمعة بكن نيفرو سلمان راد به يعني أو جمعة كنا وانت كبد شونا نيفرو سيصل صل بسي بيغمبر ده هنكي رابونا قلنا ولا بيغمبر جيكي تكر ام چند جهات كل مجا من نابه كي عليه السلام ده المجا صحيح نص صحيح او جنو صحيح هنكي علماء وساقط لكن اكثر علماء اسلامي المجا مثلا انا ايرو مثلا اسطنبول تشوات الجيكي بتاع الميسكي يعني خدا بي ما جعل عليكم في الدين من حرجي الدين ده دين الاسلامي ده خدا حرجه مشقنا ده سلانه وهبه صحيح عالمي عسيد بي كادبان شهرك مظلومون وي شاغ پیغمبر مدينه الجيكي بتاع الميسكي نفوس مدينه بپیرکا، بمیرا، باختیارا، بصبیا، بچار هزار. نیوی وک گند کیتنو. ایجابه چاقی پیغمبر خدا که ایمان به کیارا دو کلمهش که داد دو پیغمبر میشی. ایرو ممکن نینه. سیگو ممکن نیم به. داقای تسع قاعده کی şeriatı. Böyle Sedat Bey demiş ki izleyicimiz hadiste imam anlatmış demiş ki peygamber demiş aleyhissalatü vesselam Fatihesi olmayan namazı kabul olmaz. Evet. Diyor o zaman İmam-ı Hanefi cemaatle namaz kılarken memuma niye nasıl o ruhsatı vermiş? Şimdi doğrudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve la salata illa bi fatihatil kitab. Namaz yoktur yani kabul olmaz illa kitab yani Kur'an Fatihasiyle yani Fatiha suresiyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daima namaz kılmış imam olarak. Fatiha'yı okumuş. Ama İmam-ı Hanifi mezhebinde diyor mesela imam okuyorsa me'mumlerin yerine de geçiyor. Fatihasız demiyor. Yani Fatihasız demiyor. Fatihasız olma. İmam-ı Hanifi'ye göre de tabi farz ile vacip ayırıyor. Fatiha okumak vaciptir. Ama imam okuyor. Mesela Allah-u Teala bir ayette diyor İzâ kuriyel Kur'an festemi'u lehu ve ansitu. Bu da namaz hakkında nazar olmuş bu ayet. Yani Kur'an okunduğu zaman siz sükut edin, o dinleyin. Şimdi mesela imam okuyorsa, tamam burada alimler diyor eğer imam sesli okursa dinlemek var. Ama gizli okuyorsa, ise burada İmam-ı Ahmed, o İmam-ı Malik diyor eğer imam gizli okuyorsa Fatiha, me'mun Fatiha'yı okuyacak. İmam-ı Şafii diyor mutlak gizli de okursa, açık da okuyorsa, Fatiha'nın okunması lazım ama İmam-ı Hanifi diyor cemaat da olsa me'munler üzerine Fatiha yoktur. İmamın Fatihası me'munun Fatihası. Yani imamın Fatihası me'mun yerini de geçer. Şimdi mesela Şafiilerden bir insan mesbuki olsa dışarıda gelse mesela imam Fatiha'yı okumuş hemen rükûa gitmiş. Bu Fatiha'yı okumadan ona tabi olsa o Fatiha ona da geçerlidir İmam'ın Fatihası. Böyle Seyda dedi ki gene bu izleyicimiz dedi hani bu promosyon diyorsunuz haramdır gerçi ben size tabi de olmuşum. Evet. Ama inanmıyorum. Niye inanmıyor?
Diyor devlet zaten bizim maaşımızı veriyor. Devlet o maaşımızı vergilerden topluyor. Bu vergi oradan buradan haram yerlerden de vergi alıyor ve onu maaş olarak bize veriyor. Diyor zaten haramsa bu niye o zaman bu tek haram? Şimdi devlet nereye topluyor biz bilmiyoruz. Hem de mesela eğer bu kolaten gibi olmuş. Yani devlet o günahı işlerse o günah sana etmez. Sen memurluk yapıyorsun, işçilik yapıyorsun, işçinin ücretini alıyorsun. Senin maaşın senin için halaldir. Ama promosyon faizdir. Promosyon o maaşın faizidir. İraden var orada. Mesela devlet maaş veriyor bankalara. Şimdi birkaç gün önce veriyor o banka o maaşla trilyonlar orada toplanıyor. Onda ticaret faizle muamele ediyor. Trilyonlar kazanıyor. Onun için çalışan adam parasının nereden geldiği onu ilgilendirmiyor. O ilgilendiriyor, alakası yok. Lakin burada kesinlikle o maaşın faizidir sana veriyor. Dolayısıyla haramdır yani bu promosyon haramdır. İnsan alması lazım ama fakir fukaralara, medreselere, muhtaçlara vermesi lazım. Müsaade size de hep telefonu mehene. Ja'ada ne kelamkum khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam السؤال بكر هو طبعا أنا سيراجي وين تشتغل. كي جات قوتا؟ من أنا زار ما مثلا الشاد شغلين. أري. كمان الشيء أنا شغل. بيجي كأنا ده هوستم قلتي كي قلت معاشه وان. البنك اللي بدي وان إيش بقى يترميش بنك بدي بنك حفتي بيج مليار هيبي تبكر. أري. يا بنك حلال حرام. ده بروموسيون يعني. يقولوا يعني يتبع معني شو سيدا فتوي ده جو قرب بقرب بده فقير وفقراء بدي فقير وفقراء ايه مستحق ما بدي ما أقدم بدهم مش ما يقولوا بكم هذا ما تاخذ بين خير وخشيد ان شاء الله ديار بكر كلامكم خيراتن الو كلامك ايه شباب بخير بخير سلامات ان شاء الله ولا متشان صال بالي مخاون دي بو خونا پیغمبر ما بو مدی البر مغاره کی بو مغاره دا مدی پیغمبر ما سانکی اندروی دا بو اچم اندروی مخوف کرد پر ترسیا جمرا گوور قیزا مویر اندروی گوور تر رونی مجی خوف کرد سو چاوی نخویا بو اما وان چارشه پیشین لهنده بو دوراوی بو و متر رونی کرد جمرا گو دست خوک دعا بک و متام دست خوک تر اوی خمنی دا رابو ويجر واريا بري دبرم بود سيرو دبرم شوندا مدي سخوندي مدي اوغل جيتي بون وقت دار مار وقت اورماني بو مدي كاتن دامز مراغو گو قيزام گوور اترن سيرفيري گو سيرفيري را دوام بگو سرياته گو پر خوشت گو ترفيري را دوام بگو تشكي تني يعني بخير گو تشكي تني گو تشكي جناي سريته گو ترفيري افدا درباز بله ويرا مگو بیا anlamayı ده کسی را پر تعبیرات خونا نکلی بهش پرسیم ان شاء الله. تمام. امانت خدای بین خیر خوشیده ان شاء الله. سیدا گو مثلا توتنی پرسی. گو هنگ مرد بین مکروه هنگ بین حرام هنگ بین جائزه. ايش توبتانجي ما يعني ذكرم دفروش من توتني. أنا تون çıkarat pisi peygamberler ketir. Zamanı peygamberler tnebiye. İzberi peygamber ne gol ya harama ya halal mekruhe. Ama alim kıyas elsertisi zararlıyken ana çıkar mesela gorik çıkara alim bahsetken de bir fayda ki bitene. Yani milyondan bir belki insan ki car fayda hebe ve ki tab zararı. Zarara bedene insan tikisine bedene zarar değil. Mesela zarara mali khubdesi khud şevtine opera bedene khudi o zarara toplamayıcı. Ana millet de habi insan heki çıkara gibi bir şey mi böyle fatsı. Jberwi havayı bütün doktori dünyayı hemen dibin zararlıyıcı insan zararlıya. O mesela zarara malcı lakin hinkacı göte mekruhe. Vakti zarar mervi ne gidecek ki? O mesela peri mervi maddi olarak mervi zarar ne bine? Göte mekruhe. Yani her halükarda ne ekrin gere? Yani gene ne ekrin? Yani asla olan %90'a doktor tecrübesinin zarar diye o kanaat almış hatta Yusuf Karadavi tabi müştehidi asrı, alimi asrı ve kesbinamen mesela geniş fetvana da lakin bu çıkarı nabim halal lakin ne harami ki ve içki ve mali halkı ve arakı yani insanı harami bir kez şadiye bir kabul nabe.
Ama çıkarıya bir kişine şadiye bir şey kabul ediyor. برس مثلا سيدا بدي حب تلفوني معنا سيدا هردو جي اسطنبول ايه كم كلام كم بخير هاتن سيدا إيفارا وبخير بخير سلامت سيدا برسكة ما بوج بو سيدا مولانور بله نها إمام أبو حنيفة دي نقل كرن دبيجا عالمي يقول صفرا سلطان ورا روني فتوى ويناكي نايا قبول كن يعني اعتبار بفتوى ويناكي نايا داين اب نقل راستا اگر جو راست با سيدا دكارا جوي نقل ميناكي بدا يعني دبردا فتوى كشان عالمان نايا قبول كرن كامل سيدا برسي ان شاء الله شباب بخير اما هاتي خدي بين خير خوشي ان شاء الله جي اسطنبول كلام كم بخير هاتن جارك دي Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Bir soru sormak istiyorum ben Buyurun. hocamıza. Hayırlı akşamlar buyurun. Şimdi kız kardeşime bir arkadaş kız kardeşine altınlarını borç vermiş. Zekatını ben mi ödemem gerekiyor diyor yoksa kız kardeşim mi vermesi gerekiyor zekat? Altınlarını borç vermiş değil mi? Borç vermiş kız kardeşine evet. Zekatı kim verecek? Evet. Soralım Seda inşallah. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ediyorum. Hayırlı Allah'a akşamlar. emanet inşallah. Sağ olun. Seda go mera Kur'an'ı bukuyne mera kara khirayi bekicib ka ortağı koy. أنا أقول إمام حنيفي ابن تيمية حتى منسوب مذهب إمام شافعي پر عالمي يعني كهاتن به مرو چه عبادتی بکه کاره هنگام بکه ارتاقی خود عبادتی خود تا یک لمیش بکه روزی بگره یا ربی خیره وی عبادتی من فلان مروی من فلان دوستی من فلان انسانیش بکه ارتاق خیروی مرون کاره بجه وی عبادتی خود تبداوان انا به قرآن هنگید خواهین و بتونی خیره وی قرآنش فلان کده پرافرون تشکینی جبا خود درخی بدیوان yani ibadet kibke Xuda be ve endil insan ila ma Xira jure. Nicenci insan öyle tsek sahibke xir jure. Ama edini jibke şiriki ve şiriki xo. Inka ihtab kire gote na be lakin as-saha ve ortakı ve mesela ve sadaka mı da mesela falan insan ki ortakı xiravi çiğdir. Sen de gozir melek taksita bistine. Na zir kubde na istandın. Yani ana zir kupera bir istandın. Zir mesela abd gibi froşi bir zir şeydi be. Zir bir abd karibi değildi be. Lakin perej zif hesabı be. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zir bir zif. Genim bir ce. Van sala khurma khoy faizin. Gelem mislim yedem biyedin. Des bile des bastini. Vakti zir bastini gelet periyi hemen hazır bini. Yani vakti kubdeyim be. كلا فايز ندرست ندرست سيقو خونا خوغو براسي معنا بيغمبر عليه الصلاه والسلام ما تخود دي سرجع يوري من دي قالوا سيداو تشكي بيجي يعني انا بيغمبر عليه الصلاه والسلام اللي بتخود بفينا دبي مقصود كي مرهبه تشسري مرنا خوش باست به يعني حتى كتابك بحثا خونا ديتنا بيغمبر كي سي 4 صحيفه فايده ويد ومر تقا بيغمبر بينا الشكلي وي صفاتي وي لگوری سیر به عسکر بیایی و علامتی که مر پیغمبر برادی که پیغمبر امد و یکی که متخوی دا ببینه شیطان نکاره خوب که صورتی من اوی حقیقی قیامت هم ببینه طبعا صورت پیغمبر که ندیده اویا هنکی خوان نقصانیه لکن دی سازی گوته که وی ریدا هر ری یعنی ریا پیغمبر و ریا قرآن داره یو تیجی به حساب دپرمیش کرد که بری دپرمیه انسانی که ریا پیغمبر دابند ریا قرآن دابند yani inşallah deprem ve felaket ve musibet zararı nadir var. Ama bir depremi de sabiye ki hafta özel bir depremi ama belki nü xadet tedgo qeyd ser nanu abu rengi soru. Ne tese malum bimreci secan yani bimreci mükafat yani. Belki inki sabiye hena av rabiya mazlum biya ekmirine yani. Belki bir ehli küfür dalalet ya ana ehli küfür dalalet Türkiye'de van solcuya ehli soli vallahi ve depremek çebiye bir emriya Xudayı qandi mesela belki kefa xutinin jibu ki ev Müslüman nebin seri hükümeti seri devleti tıxozun ev tev yani xarabuna çuvrabuna helak ki bu تسمى هي وجدانسز نو هي ظالم نو هي بيدين نو هي بإيمان نو والله دخوزن كأنا أب دولة خراب بجبو خاطئ أو بلكي جوان بوسمينا ونسري دولتي خلق وبكت توالت جينا كن رئيسي في دولتي مساعدة سيدة بدها تلفوني مثلا مواجه بقولن جرح هاي أورفاي كلام كم خيراتن
Urfa. Dengci Urfa'yı. Kerem ki bxeyr hatin. خودشتر راضی خوجم Ka dengê de pir kûr tê hengî telefonê binêzî xwe bike. He? Min got dengê de pir kûr û dûr tê. Tamam خودشتر راضی Kerem ki. tamam خودشتر راضی خوجم سوری bu Belê. اره از قبل عمالات بوم مثال 10 سال از قبل عمالات بوم عملیات بوم Tamam ameliyat û de dengê de set çû. اره از ده عمالات بوم بعد 10 سال من روجی خود نگرد Erê. Tu nexweşî ne? تنانه آخوانی مهنه 4 زاری مهنه بکارن اما توپل من نکام بدم اوه فتره را خوجه مچل بیجه Tu rojiyê nikayî bigirî. اره روجی نکام بگرم Ha ya dibê de kefaretê çi bikim. اره قلب قاپاقی مداگش کری یا تختور دبش تر زرارلی کت O imkaniyeti kefaretê ji tu ne? İmkaniyeti kefaretê bidî. امکان من نه yeterlere Ne ka mesela pirse inşallah. اره Ka mesela pirse emanetê Xwedê şifa xêrê bide inşallah. Ji Agiriyê kerem ke bixeyr hatin. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoca uçanın başı. Hemş xuda re Xwedê ji we razî be inşallah. Hoca Suri kemini seydar hep ya. Belê. Ev insanı ku halal işa dike diçe cenneti de kumir diçe cenneti. Çavat ke? Ev insanı ku işi halal ratışi ku Xuday Ali serme fers kiye ku işi ra uğraşmış ve de ku bibre çe cenneti. Ye ku tişi neba nemi yani evi ku mekrub işi diken evna bibrin dişine cennet yoksa dişine Mekruh çavayê ne wisa? Ka mesela pirse inşallah. Xuda xeyr ve kabul. Emanetê Xwedê bin xêr û xweşî de inşallah. Ehlen ve sehlen. Seyde bahsa ku godbê İmam Ebu Hanife gotiye yekî xwarina yani sofra Sultan Rûnê fetvî navê got şikî were heye tu ne? Çiğ nabın? Fetvî bê geçersizin yani. Yani fetva tabi İmam Hanifi mesela İmam Yusuf li Bağdayê mesela taraf hükümeta ve evka alimde henka gotiye mesela guri fetva yani reisi devleti guri amda kabul nabe. Ama mesela ben imama mesela ve evki nekirne. Yani çıkat zıddı devleti beji. Evki beji guri xu İslam'da riayet ki İmam Hanifi, İmam Yusuf, İmam Hamid. Yani İmam Hanifi gotingi var heye na? Na İmam Hanifi belki yani alimeden tabi gotine. Yani ki İmam Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ahir zamanda yani berderi mülûkat ve vak mexale deva. Çavak devletayı vakti rahat bin mexale koy ve ehli ilmi işte her berderi mülûka و پرجوام خون o guri istagavan ev fetva bidin. O çab xozan guri yom bidin şu dini xud froşun yani. Yakik mesela ana vaktar zamanı Emeviyada hatta mesela alima dibe mesela şu mesela guri sultan çıkaz o fetva bida fetvadan ise Alem belam selamlaşan hatta zamanı İmam-ı Nevevi de İmam-ı Nevevi Şam'ı bu. Meluk ve Çakı Sultan Şam'ı hebiye dibe alma taf top ked Beytülmal İslam'ı varabiye ve her yeki milleti Rabbin zengine göre mali xub ziyade zekat bizim Beytülmal'i. Yerçi İmam-ı Nevevi ra İmam-ı Nevevi ra ben tizi fetva ebdi İmam de valla znad İmam-ı Nevevi. Dibe çmantı nadi dibe valla hatta mali Beytülmal'i ev zeyre kudistiye piraka sultanların buki ve işte hatta ne de tişteki mali Beytülmal ne de fetva nadım. Meluk acısı de hemen vize evke babiz. İşte maasi verin vize evka devleti babizin. Valla sıkı maasi tüneki. Ve vallahi yok be maasa minnetam nakşine. Yani alime dindar serikuz melukara netavandine. Ego bitta ve na'uzu billah guri khasnawan istagawan فتوى بدا ولا نه فتوى قبول نه تشك قبول بقولي إمام حنيفنا بقولي بتوني إمامانه مساعدة سيدة بدها بتلفوني مهنة أم واجب سيدة أنطاليا كلام كم خيرات أنطاليا السلام عليكم علينا عليكم السلام سيدة بلي
سيدا دي سوريا ما نادي برسمتا كلامك سيدا عزي حقيقة اشترى بيجم اري بحقيقة زاروك او تعبدن حقيقة زاروك عبدن بيتني كاري او بكي اشترى بهيلي وهنا كان ملانا نزل انتباه تعزية في تعزية حيوانات برينيا واجي بدت كاري بقي حقيقة وتشيد بها وتشيد بيك وياك ديجي جاتا روجيا كي صيكي ذهبي وياك روجيه بيجي ياك كاري روجيه بقي يعني شنو كده روجيه بقي نوري لا هذا سيدا وقت تشيب وبي قد تشيب بي والله او بي هذه روجيه بقي روجيه جريم بلا روجيا مش طيب مدهايا يقولوا تشيد بي غزار سوريا كامل شي بكفام زي برسم يعني هم نزل هم كفر اجا اول دبي تقول حقيقه كارجي بخو يعني كارجي بخو شنو قالك بلابكي وهنا كديجي البامد بيجين دبيوتات حقيقه تعزي كده حيوانات برينيا بتتكاري بقي ما حقيقه صاروا كاولو ستيت بي تعزيه ده نعم زي تعزيه كامل سيدا برسم ان شاء الله ما سيدا هذه فاتحه خدي بنت خير خوشيده ان شاء الله شرنا كلامكم بخيراتن السلام عليكم سيدو عليكم السلام سيدو برسيديو مهابي بله از نورمال داس بلدی داشت تقولم سيدو از بسودا بوسيما وجو جمع يعني على تيجن ما هم بتخرب بينا هم ينقد بيجنا بلديش مرة توات شيكن نو شيكن وجو وجو بروموسيون ده ما ام کوبه پروموسیون مثلا گیج بونو او دیگه در میش بکی قلم میش بکی گناه اون خیاگلا بجو پروموسیون ازیکی رو چیکن یعنی على تيجو هني سخنتي انا هاي بونو ام گیدار میش بکی کامل سیدا پرسن ان شاء الله بلا سلام اما هاتی خدای بین خیر خوشیده اوی تماشاوانی می داویه بو سیدا گو يكيد زير بقرض حسن يعني بالدين دايا يكي قالوا زكاتاوي كي بده انا خوي زير كي به زكاه دويت كمال ايويه ابدين دايناوي كو زير بدين دايا پیغمبر مدبه يعني خيرات دين هاوي كو هر روز كي سر درباس و هاوي كو زير تبدره خدا ده صدقه دابه حتى پیغمبر مدبه وقتا چو معراجي نير خيرا الصدقة يكبدها يا دين يكب حجدها جبروي هواي يعني إنسانك بالدين أزير برا شبده إيه قارشي زكاة ويبده تمام قبول به أما كنا ده أبي خوي مال صدقة بده أما خيرا خو يعني أبي زكاة ويبده مثلا جويرات سيكو دمينة أو خيرا آخرتي بس سيدا قو أزنا خوشم قلب ده عمليات بومه وأني كان روجي بقرمش خوي وإمكانه منه كفارت يشتون أنا أوتيد بيت چند سالم گرتی همه سالی چیک امکانه یه که قن نگیره بیت کاردش بر هر روکی را بده ده کارده بده چی امکانه بده این سالا خدا زی قبول که ایجاری که مثلا 10 سال که سالا و قن ناده وقتی که تنبه خدا تکلیف نکنه قد تنبه حقا تنبه يعني قال حقا تنبه يعني حقا تنبه نقول هذا مش مصرف نابك رؤوف ورحيم وبشفقة ومرحمة خدا تنبج خدا تكليف ناكه لكن هبه يتبي والله وتد بيز كوري خب زوجين كوري من زوجين كوري تزواجين سرت نفرسه اما فانا سرت فرس لازم كوري تبي بالغ بخبته خب زوجينه لكن ما سرت بيز عالي خدا حتى معرف كاربه تنكار يزبر هروكي انا حنيفي مذهبي امام حنيفي انا اف ديانته كري حفظي كارت مثلا هر فتركي لكن كفارتي وقت فترات اما مذهب امام الشافعي ده هندك نيفيه بلكي نيفي باجي اما تشبت قضيه تبدي بيقول يا ربي ولا اب مقدر زبر هروكي بدك هذا ان شاء الله خذ قبول بكش سيدا قوي حرام كن دار جهنم ايه حلال كن دار جنتي ايه مكروه كن تواجهون hayır ana bir soru yönetici de. Yani mekruh insan mekruh yapıp günahkar ne var ki? Ehli günah, ehli darat, ehli küfri için cehennemi. Beni kadar bir innel abrara lefi naimin ve innel füccara lefi cahimin.
ebrar insanı bir, genç ve başı cennet edane. Ficcar ve harab ve kafir ve dinsiz cehennem edane. Tabi iyice ey günahkar. Mesela kafir ne biye lakin günahı parın. Ev yani eğer günahı bir ziyade ben ziyade khayri bir ziyadetir ben ev والوزن يومين حق بقدر يزيد ابونا قناه يخو مستحق جهنم يدبه او يدبه جبو قنجيكي يدبه خذ يعفو بك لكن خير يزيد ابن قناه يتبع عفو دبن يعني تشد جنتي يعني بالتاريخ مكروه تمعنا مكروه خذ لنا حرام مكروه حرام نينا انسان مكروه بك بمسؤول نابه مرا بيفاز الجماعه بخو وهذا تبرمه تدي في حرامينه مكروه وتشتكي الشريعه مر نكت تجي كرهان يعني بله سيدا قو حقيقة قالوا مرات شواد ده أقدا مرات ذكي خوارنا مرات تعزيد الشرجي كيبدا ملتي نام بخون شو أنا بيغمبري مدبي إنما الأعمال بالنيات عمل بالنيات تيسخد تعزيد حيوان كشرجي كيبدا ولا بربر عقيدة بتشينا يعني وقت تشبو عقي تشبو قرباني قربان بني عقيقة بر مهمة الإسلام ده شو قربان مهمة يعني پیغمبر مجبر حضرت حسن و حضرت حسین و عقی شرجه کریو و دبه هر پرچکی عقیقی جبر کجا صبیرا به شرجه کرن دبه فدای وی پرچیوی حتی سنده مر استی عقیقی نشکنه چونکی جبو میدا به تفاعل کو او صبیجی و استی ساغرام ببینی نایشکاندن اینجا ظاهرا بکم قربان داشت خو گوشتای نانداینا شی تعصیه دا حقیقه بدکی بلکی حرامه شی خوارنای بدکی حقیقه این وقت قربانه که نظر به یعنی یا سنت به اوجی بخو کار بده صبر و دلبازی o vakti ki nezir kirve nezri ne başa gel ila bde fakir fukara. Sede go rojiya min embet şki çe be az benze sero rojiye bigirim. Yani. O da her demede hem demede şikeye qazayı yücene. De biz a vaadu a qazas kanım kınıyor. Na be. Yani ya qaza farz ayrı ya yaci nezir kiriye ayrı. De farzı je ayrı gele ayrı. Bale. Sede go pansuman promosyon. Yani. Promosyon demek için farklı kulübeki de belediye elektrik altına. De bir büyük polis kan ve elektrik alacak. Ana promosyon guri çiçek bankaya haramiti. Mesela alimde karı pe kopriya çekin. Bedin fakir fukara, bedin fakira. Mesela pe cami çenabe. Hatta medrese karın çekin. Karın pe mesela reya çekin. İşte millet tabi istifade edibine. Eviyacık mesela aletika şer çekin. Ku millet tevzi istifade bibine dibe. Karınçı. Ama a şahsi ben abi. A şahsi ben abi. Birek kuzan ben medevi harabiyet ki. Yani ihanet eperdi ki. Dise lazım itaat ayıp ki. Ana itaat işte ki vazife ve görev ve İslam'ı da mesela merik daha hep ki bal yatağa hava. Evya hakkı bir mir mesaj hundur derneği. İşte helal be. İtaat ki. Lakin mesela itaat harabidir. La itaat li mehluk bi'istil khaliq. Hatta vakta kumerik li mecne ki o vant istab ki lisa pirek nikare be ilantin berdi. Lakin da'va ki meberde usab karşılıklı risa khusebde berdan bastı. Sedbe lazım insan lgazuri xwe mezege hakkı yusabaya yana. Na buk azbavar birek ev. Buk ne lazım al khasya khul khazuri khli mizebke. Vakti ki qanjit ki khairt ki khirawi he. Lakin İslam'e be illem tevki mecburi lbavim diyamler hiçbir şey. Yani hatta mer bxu inki ana felcin nakhwaş navjir pirek be olaz be kısmetine hakim karana ki vakti ki khira khud ki. Bale. Sedbe insan vakti bir roji be nanuki khoje ke zarar he yana. Mekruh yani bir roji jine ke çetire. Yani ne bir roji karıcı ki vakti bir cenabet veya pirek haysa ve nifazla mjine kin çetire. Bir roji ve karıcı ki. Bale. Sedbe ez depremi pırtırsın. Yani eşkavur rana kemiş tırsarı. Rad kem şaş yardımım. Debi gelo meret çipke başı şeydir. Ben depremden çok korkuyorum, uyuyamıyorum. Ne yapabilirim? Bu konuda cevabı Türkçe verirseniz memnun olurum. Şimdi mesela
ölümün sebeplerinden illa sebep deprem değildir. Birçok sebep oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yatarken birçok dualar var okuyordu, süreleri okuyordu. Belki insan ölür. Yani yatmak da ölümün yarısıdır. Belki bir daha kalkmayacak. Dolayısıyla insan tövbe edip, istiğfar edip o Allah'a tevekkül edip. Korku için bir dua var mı Seydam? Ne? Korku için dua var mı? Korkmaması için. Dua için hasbiyallahu la ilahe illa ve aleyhi tevekkeltu ve rabbel arşil azim. Daim bunu okursa Ayetül Kürsi, Fatiha, mesela kul huvallahu ahad, kul a'udhu kul a'udhu bin nas. Bunları okursa o Allah'a tevekkül etmek. Allahümme tayyib peygamberin duası var. Allahümme inne veccehtu vecihi ileyke ve favvettu emri ileyke ve elcehtu zahri ileyke ve eslemtu nefsi ileyke. Yani bu duaları okuyorsa inşallah yani tedavi olur. Seyyid Bey dizlerinde kireçlenme var. Her işini yapıyor. Ama namaza doktor oturarak kıl demiş diye farz namazı oturarak kılıyor. Bunun hükmü nedir? Mücaizdir. Eğer mesela ayakta tutamaz, yani kılamazsa, yahut mesela bir şekilde namaz kılsa zararlı olsa, doktor söylerse, ona itaat ederse bir şey olmaz. Böyle. Seyyid diyor iş yerinde cuma namazı kılıyorlar. Biz bayanların yeri var. Biz de kılsak olur mu? Bayan cuma namazı kılabilir mi? Bayan cuma namazı kılabilir. Onun üzerine farz değildir. Ama gidip cumada yani sevabı kazanır. O kılabilir. O cuma öğlen namazı da onun üzerine kalkıyor. Lakin farz değildir. Ama mesela iş yerinde eğer yani mesela ev yoksa, evler yoksa yani yerleşim olmasa cuma namazı orada olmaz. Böyle. Seyyid bir meca yine yoktu hutbe merabke دركات مرس حنفي ما دركات سنة بك كافية يجي مرشان حبا قربك. أنا المذهب إمام حنيفي ده درب سنة الظهر حتى شازدار حتى وصلت كن ند إسلامي ده هي ند حديث ده أو ند مذهبي إمام حنيفي ده هي. أنا شو الشافعي المجا نيفرو بسي جمعي زي ذاك ند حنيفي ده درب سنة الظهر حتى شازدار حتى كن تسكي وصلتنا. المجا جمعي درك على الجمعية درك على السنة بري جمعنا درك على البستيمنا در روايات كده شارك على بري نيرونا دو بستيمنا الجمعي ده جوسا يعني زهري آخر ناكي زهري آخر ديت سكي تنن مزي إمام حنيفي ده يسنا وما زي ده كنا سكساتنا دبي سيدا يكيب جنابتي به o tüccar cenabetiye Kur'an'la geçiyor hükmü viyetçi. Yani demen ne demeyist ki onlar roziriye ibadetine ki ama aşkı bir abi cunubet be. Vakti bana ibadetine ki cunubet hali nezid tişki yukancılar yani. Şöyle. Mesela henek dibine hatta Ayşe 5 sali bir nikahı birine ne sali ji çecem peygamber yani. Ana ana mesela as-sah olan görüş siyer tarih gibi 6 saliye de yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ayşe daya peygamber. Nikah bari benim lakin ne saliye dahi buluğ çağına girse bir çağını as-sah'ın gir ben 9'da bir 5'da bir 20 bir. Edben çağırdı ve hicde yani usalım lakin as-sah'e kunne biyedi ne saliye de alan ki ehli küfre, ehli dalalet, ehli dinsi, imansız ve komünizma. Jibuk ihtiyaç bir insan peygamber kıyıskana salira. Bütün ana bireki Müslüman dünyayı xozya Hazreti Ayşe nayn vücuda peygamber bine. İla onun içine bir komünist, dinsiz ve imansız da buna var. Bu peygamberi kadar bir var. Ma Hazreti Ayşe peygamber Aleyhisselam zaman ki mesela bireki peygamber şikayet ki en bir Çin'e en fakirin idare nabe. Xuda ayet şan goya Muhammed. Gogasiwan ke jwana beja eğer gun dünyayı xozun terbuni zenginiyet xozun ورن أزي وبردم هارم زنجيران مسويجن. وان خدا پیغمبر خوزن أو صبر بك. أولي پیغمبر مش حزي عشرة قول جوز خدا پیغمبر خوزم وحتى پیغمبر جو بي بابي قرآن نجي جوز إجابنا كز بابي خرج بيش. إجا أهل كفر ودلالته أهل ملعنته. تخوزفان سيدا وقت ما برتنام سوريا هب بقدينن. دبي شافعي جنو مدرسون هبدو كبس مجاون شكي. Ana tsani dezmeşkandın as-sah olan görüş evakub şehvet ve. Be şehvet ve cihinkardı be ayet ederdikin. Lakin as-sah olan görüş ümmete İsa'nın priyonda. Ama Şafii'ye dişkisi de. Şafii'ye İmam-ı Şafii taraddüdli gotiye dişki böyle. Yani gotiye dişki hatta İmam-ı Şafii mesela hadis kedi peygamberi kadar bireke khmas tükür uçulmeyiz ki digim zambiye ve hadis sahih min ne dişki. O hadisi sahih yani. Seyyid Bey vakti beri çünkü bir küçük dixwastin Fatiha'yı dixwandin
تقول فيها نيفي نكاحية دبو نشاني او بهفدورة حلال دبن حلال نابن وحرامة وننيفي نكاحية وشخدري فاتحة خوندن النشان دا تنا بسي وعزي تنا بسي نكاحي تنا فيا عادة فاتحة خوندن بله سيد بي promosyonu benzin olarak arabaya katsak helal mıdır? Haramdır. İnsan kendinin menfaati için nerede kullanıyorsa caiz değildir. Dibe menegelo kare pere zekati bir de van mağduri depremi. Karım bidin. Zaten van mağduri şu an mağdurdur. Kavikiye yani. Yani Diyanet'e göre fıtra idi. Fıtır ne yapın? Zekati karım bidin. Zekati karım. Dibe balkona da çikene, gurmori hene. Ama ilaç bükün zarar heyana. Zarar tüne karın ilaç bükün. Selamun aleyküm. Bazı hastalıklar, aleyküm mesela bazı hastalıklar hiç boyuna takılan doğal taşlar var. Örneğin bademcik, çenan, kehribar taşı gibi bunların kullanılmasında bir sakınca var mıdır? Eğer gerçekten bazı... Teyit becvoz zerk git biya zer. Kevrejler tıkınsız gibi. Bu zerki yani juvan eşya gel doktor insanı yok beyzin başa. Yani keraban da ben bahsedin ki işara. Yani evya tabii ez doktor değilim. Beyzin yani tecrübe kirbin doktori beyzin. Böyle. Dibeş gora şafiya zekata garse yana. Zekata garse gori herkes ya. Herkes. Garse kuvte yani. Böyle dibe yekin mecnek sırabiliti dağın. Ola selam yani tabi ehli İslami ku Müslüman belli tekirin. Kuma Müslüman belli ki tabi gori İmam Ahmed bin Hanbel insan mecne ke ne Müslüman. İcare gori cumhuri ve Müslüman vakti akideyi düzgün be. Ku akideyi ne düzgün be ne Müslüman ve selamciliğine aykır. Tamam şaman ki resmi xavit ya Batman ise de Batman deprem biye emdervane. Ana biye. O resmi ana vid seyda. Dibe insan dünyaya gelme sebebi ne acaba? Nasıl? Sebebi insan hatiye dünya içi. Sebebi ki insan hatiye dünya bir Xudat Kur'an-ı Kerim. Türkçe de persiye ya evcamir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ma halaktul cinne vel insa illa liyabdun. Ben insanları, cinleri yaratmadım ta ki bana ibadet etsinler. Hatta bir hadis var her ne kadar hadis-i kudüsî zayıftır ama manası sahihdir alem diyor. Kuntu kenzel mehfiyen fe halaktul halqa liya'rifuni. Ben gizli bir hazine gibiydim Allah-u Teala diyor. Ben insanları yarattım ki beni tanısınlar. Bir insan Allah-u Teala tanımazsa cinayet yapıyor, günah yapıyor yani. Böyle. Telefon içinde bu dehcal medkere dayı 68'e biraz xeyra xo ne gere o telefon ve nabe. Çünkü emni karın vekilmira. Dibi yeki malawi xesarli mesela. Dedi bir az xesar, çok xesar, orta xesar. Ya devlet perek idi. Dibi pere hakiki. Sen navi tu cana kit khani de sen navi yatırmıştı ki. Yani ana hep sual pertekir. Böyle. Hatta xesaret jitine. Devlet perede de. Xoye khani de jmara o mesela kirici de jmara. Ya tabi devlet bünyeta kebde jvira. Biz bünyeta kirici yani ev merve kude malida. Kit de bedde işte xodi khani be devlet jvira devlet daha ki sen navi ki ev. Sen dibi یک دکتر نخوش نکار روزی بگیره امکانی مادیش تنبه چاپ که فدیه چاپ تشکی جنا که وقتی امکانی مادی که حقیقتا فدیه بده تنه و مثلا نکار روزی نخوشه خود تعالی تشکی جنا خوزه لا يكلف الله نفسا الا وسعها خدا دبي خدا تكليف كسي ناقل يقول قوته يتنه که فدیه جيب روزی بگیره خود تعالی جيت تشکی تكليف ناك سيد دبي بيرك زلام خو تطمين بك جالي شهوتي شويه والله الصاوك حرامة تريد بلانكي اقتافها يعني بدأ سيوق تطمين أخو بك يعني مثلا يجب حرام هنكي يجب وخينيج بدنا أخبار جائزة ورحاصل يعني مال تفسيرين كارو بله biraz خصوصي برسه ya Müslüman nasıl ne davaçtı ki hakkı geleme ne pişkavi engellemiş ki pişti program engellemiş ki seydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyunca ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok adil yapmanın hükmüne de cevabı Kürtçe olsun. Ne yapıyordu? Biz bir peygamber pir zaviciye. Galoc boçe. Peygamber aleyhisselatü vesselam pir pirek ara zaviciye ne hep pirek.
حتى دوزة بري بهبرا نهي بيرك بهبرا بونه زوانا تك حضرت عائشة قيزبي إني تبعك بخيمانة مثلا مسلمتها أو تبي ظلامي خو أبو سلمتها هجرت كنت حبشستاني ظلامي رحمتك بريبر ظلامي خد كبا حتى ده بيخمري مدبي يكي بيجا إن الله من لي رجاء الله مجرني في مصيبتي وأخلف عليه خيرا منه يا رب إجراء دامن بمصيبة دامني ويكي جوي قنشتر بكي نصيبه من مسلمة دوي والله من باورنا كجا أبو سلمة قنشتر يكتشيفه بيخمري تكليف كدبي أسيبتر بزوجم أدبي والله من نظام وجبه مسلمة أبو سلمة تشيتر بيخمري هاي يعني بيخمري إيوصا إيكو بخيمانة إيكو مثلا قيسا أكرا زوجيه حيي بن أخطب رئيسي يهودية عند حرب خيبر إذا أسير تيجرتن تابي بيخمر عن سنة بقيسا رئيسي يهودية أزبيرا بزوجم جبو خاطرك بيزن ولا ودار وقيمة دار بلكي يهودي مسلمان بر بيخمر مجبور كيف أخو زوق أو شابة أخو بزو تب قيس كرب زوجة تب هم جنبي بون وصالي وان زيتر بون وبري اختيار بون سلمى يعني بحضر السيدة زوجي اختيار yaşlı bu peygamber bu hatırı bir koy bu mal peygamberler peygamber Seyyid Bey hocam ben kolonoskopi olacağım yapan doktor erkektir daha önce de yaptım bayan doktor yaptı net çıkmamış dediler o yüzden erkek yapacağı bunun günahı var mı? İkinci sorum aynı bağlantılıdır sebebine basur için genel cerraha gittim erkeğe gittim bayan yoktu bunda günah var mı? Beyan yoksa mecbur olursa doktora gidebilir. Yani fıkıh kitapları diyor yani kadir mecbur olursa hatta kendin doğumu da erkeklerle yaptırabilir. Seyyid Bey vakti adetli be yani cillad hep bilek. Yani. Ayet-i Kürsi kare bkhuyne yanına. Binniyete dua kare bkhuyne. Ayet-i Kürsi surede felak nas Rabbena atina fi dünya haseneten fil ahireti haseneten ve qina azaben nebniyete Kur'an'ı. نيتا الدعاء تبيئات الكرسي جو محافظة بلا آفات جنانا خشنا رباسة بنيتا الدعاء كارب خينا. بله سيد بي البتي سرودني. أنت خوازم مثال زكاة خو بدستي خو بدم واني دبرمي. دبي قالوا فقيري بتي سيجي أي جناهي وان نكفستي من. أنا تصاني زكاة داين هذا شخو مر الكبا حقي فقيري ومر بدوان. لكن كجوان مقدور ترهب مر كارب بدوان. Benim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabi Hüsan Yemen'i zekatı Yemen'i tani Medine-i Münevvere çünkü Medine daha iyi muhtaç bu. Böyle. Teda ve pırsek basa ihbar keder ihbar berde bir Kur'an okuyorum secde etmiyorum. Hoca ne diyor? Şimdi İmam-ı Şafii'ye göre secde etmek sünnettir. Böyle. O mesela sevaptır. O sünnetten o sevaptan mahrum kalıyor. Yoksa vacip değildir İmam-ı Şafii'ye göre. Seyyid diyor hanım benden dediklerimi dikkate almıyor ve ayrı yatıyor. Bunda hakkı var mı? Orası şimdi eğer haksız olarak bir kadın kocasının yatağından ayrılsa diyor sabaha kadar melekler ona lanet okuyorlar. Yani bir erkek hanımını yatağa davet ederse o da gitmezse büyük bir günah işler. Melekler ona lanet okuyorlar. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Benim bir tane koçum var. Annem diyor benim akikam olsun. Yani onun akikası olsun. Sana parasını vereyim. Kes çocuklar yesin. Annem de bizimle yaşıyor. Ha, annesinin akikası. Ya annesinin kurbanı yani kurban. Akike. Şimdi akika ve akika zamanı zaten gitmiş, bitmiş. Yani akika mesela kitaplarda diyor kaza edilebilir. İmam Hanifi mezhebinden zaten bir insan biliyor çağına geldikten sonra akika kalkıyor. Hatta diyor akika kurbandan sonra akika yoktur. Ama cumhurda vardır. Ama mesela o kurban olarak kesse akikadan daha iyidir. Böyle. Mesela günün sorusu. Zaten bu halk arasında çok meşhurdur. Diyor selamun aleyküm hoca aleyküm selam. Müslüman lisanı sekni. Bir yek iptal kır ve iyice ikna despekesiyle. Miyek engellemiştir. Debi 28 Şubat takviminde yaprağında ayet varmış. Ayetin içinde kıyamet kopacağını ya da büyük deprem olacağını söylüyor. İnsanları bu konuda bilgilendirir misin? Bir de güneş, tsunami
güneş kapanacak, tsunami olacak, dünya bir hafta karanlığa boğulacak. Tamamen yalandır. Şimdi mesela 28 Şubat yarındır. Yani yarın biz bekleyeceğiz eğer yalan çıkmadı. Yani kıyamet ne zaman kopacağını Allah Teala'dan kimse bilmiyor. O Peygamber Aleyhisselam Hazreti Cebrail ondan soruyor kıyamet ne zamandır? Diyorlar mesul anha bi alamine sari. Sen bilmediğin gibi ben de bilmiyorum. Yani böyle yalan malan şimdi bu deprem olurken bir tane şeyh demiş dur. Ben durmuş. Şimdi memleket hep bozuldu, yıkıldı. Nerede durdu? Bir başka birisi diyor Allah-u Teala benden sormuş ben depremi yapacağım, yapmayayım. Ben demiştim ola sen biliyorsun. Bunlar hep yalan, iftira. İnsan böyle bir dikeveçi melanet iş yoktu. Yani nedir yani? Şeyh depremi durdurmuş. Ya hala gidin Adıyaman'a gidin de Adıyaman'ın başına gelmiş. Bir tane Maraş'a gidin hakikaten. Maraş'a mesela Malatya. Hani şeyh nerede depremi durdurdu? Böyle şeyler. SDB katılım bankalarının verdiği ihtiyaç kartı caiz mi? İhtiyaç kartı nasıl bir şey? Ben bilmiyorum. Katılım bankaları yani şimdi eğer günün şey olsa yani karşılıklı olmasa caizdir. Yani onlara kart veriyor kendilerine bir şey alın. Caizdir. Hediyedir yani. Böyle. Selamünaleyküm hocam. Eşimin annesi çok hastaydı. Zor konuşuyordu. Yoğun bakıma aldıklarında eşime ben ölürsem kalan namazlarımı kıl dedi. 10 gün sonra vefat etti. Evet. Yerine kılabilir mi? Yani kılsa da vacip değil. Şer'anda o kılmak şey değil. Ama yani onun kızı. Kabul olsa olur, olmasa olmaz. İstersen kılsın yoksa şeriatta kimsenin yerinde namaz kılamaz. Hatta oruçda mesela şimdi as-sah olan İbn Abbas Hazreti Ayşe diyor oruç bu nezr olan orucudur. İnsanın yerine kılabilir. Yani Ramazan orucu farzdır. Kimsenin yerine kılamaz. Son soru. Selamünaleyküm hocam. Benim her şeyim ters gidiyor. Hiçbir şeyim rast gitmiyor. İşlerim ters gitmemesi için bana önerebileceğin bir dua var mı? Günde 500 defa hasbunallah ve ni'mel vekiliyiz. 500 defa 5 tesbih. Allah bize kafidir. En büyük vekil odur. Hasbunallah ve ni'mel vekiliyiz. Selam Allah kardeşler razı inşallah. تماشاوان ایجام ان شاء الله در برنامه خو حیا هفته کدام بین خیر و خوشیده اموا و خد سپین رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته